Asithanda kwemukela wonke umuntu namuhla la kaSomhlolo National Stadium lapho sithe khona emancamini emidlalo yebantwana amanda 13 akaBhilidithe etitolo njengoba sikade ukuthi ikhona lonke livela kangwane. Sitawuqala ngokwemukela bona labaqhamuka Bhilidithe. Siyathi ukuthi Bhilidithe ukhona evendangwane itolo lesiphohlongo esisebenza naso kodwa-ke baphindze babe khona lababukela Bhilidithe lesithi ngiBhilidithe low fell labaseMbombela eSouth Africa. Sinabo nebaseDurban. Siyajabula ukuthi kukhona labasivakashele namuhla ema-legends ethu njengoba simathi William Fullcat Shongwe naye ukhona. Semukela nema-suppliers akaBhilidithe amcwaka kakhulu ama-suppliers ngoba ngaphandle kwawo naBhilidithe nalanaye ngeke akhona ukuthi abe nempumelelo kule bhizinisi yakhe lanayo. Semukele emaqembu njengoba asathi ukuthi amelele letitolo letisiphohlongo nabo-coach bo-manager labahola lamaqembu nemakomiti ebhola lala sukela kulaba bekuthuthukisa ibhola siye kubonke nabasemahhovisi simukele ne-management ne-staff sonke sakaBhilidithe. Sibonile nabantu besikolo labakhona labetela Singatha siyabamukela nabo njengoba nabo bayingcenye yomsebenzi. Kwami kufishane kakhulu lesikhathi samanje ukuthi semukele wonke umuntu siphinde futhi sisale sivulela ukuthi imidlalo njengoba seyihleliwe yalamancamu seyingavele iqale ngokwemthetho sisho ukuthi kutawuthi kuyophela ilanga sizabe sinebadlali labe-20 lesithi sesakha ngabo ibase ye-national team ema-under 13. Siphinde futhi sibe nemidlalo lotawuqama kweca bonke namuhla lotawuphinde athole ibhasari lesithi ngumfundzate kweminyaka wonke nawo loqhamuka kuBhilidithe to the value of 10,000 emalangeni. Naleminye-ke imiklomelo lebekiwe namuhla konke lokhu kutawuvela ekugcineni.